Congress के MLA वाई राबोत अमदी नागा पीपल्स फ्रंट के MLA मरीना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दगी रिजाइन तौबदे स्पीकर ना अयाबा पीख्रे अचुंबा वायल अथुबा मतमदा फंगन बहाइबसी सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट की अपाम्बनी हाइना गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना फोंदोख्रे मणिपुर की इलेक्टोरल रोल्स इंग्लिश सुप्न तरा तरेट के स्पेशल समरी रिविजन सेंबदा नुपी वोटर मसिंग नुपा वोटर मसिंग दगी हेले सेंटर अमदी NSN IM की अग्रीमेंट की मतंग दा गैखांगम नंगरांग फोंदोखिबा वाफम की मायोक्ता BJP मणिपुर ना अकनबा पाउखुम पिरख्रे अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट ना थबक लौबदा रिजर्वेशन पॉलिसी ngakna chatre haina कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ना मराल सिरकली मयाम बखुरमजरे दम नेंगबिरे बसे इम्पैक्ट न्यूज नि पिंकी ओक्रम ना हौजे पुंजा से फाउबगी मरोइबा पाउसेंग मियाम द पिजरी कांग्रेस के MLA वाई इराबोत ना MLA की फम थादोक्तुना BJP दा यावख्रबा मतुंग नागा पीपल्स फ्रंट के MLA मरी अमसु MLA फम थादोख्रे फम थादोख्रबा MLA मरी अदुदी 47 कारोंग ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA डॉक्टर V अलेक्जेंडर पाउ 48 माओ ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA दिखो 41 चांडेल ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA ST नुंगलुंग विक्टर अमसुंग 44 उखरुल ST असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के MLA सैमुअल राइस ओमनी मखोई मंगा मक फम थादोकपदा ngarang मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली ना अयाबसु पीख्रे पुन्ना MLA मंगा आसिना मखोई की मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप तगी फम थादोखिबना कॉन्स्टिट्यूएंसी मंगा हौजिक MLA मंगा की फम हांगदुना लैरी होमफुगा मंगारक सुबा ऑल मणिपुर बार एसोसिएशन की फाउंडेशन डे ngasi उरीपो की चैराप कोर्ट कॉम्प्लेक्स दा पांगथोख्रे इंग्लिश अमगा चमापन यांखै माथोइदा हौदोखिबे एसोसिएशन असिदा नुपी एडवोकेट चहुम यावना पुन्ना मेंबर लिसिंग अनि लैरी एसोसिएशन असिगी लैखिरबा मियोइ सिंगी मफमदा हाइलै कत्तुना अमदी मिनिट अनि तुमिना लेप्तुने काय खुमना बोदखि ngasi की थौरम अदुगी मनुंग चन्ना अंबागी अहल ओरबा मेंबर सिंगी मफमदा इकाय खुमना बोदखि ngasi की थौरम अदुदा गवर्नर नाजमा हेप्तुला लॉ एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स मिनिस्टर आर हेमोचंद्र अंबा अमदी बार काउंसिल की मेंबर सिंग सुसरु याखी गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना थौरम मसिदा सरु यारुदना हाई लेमना सेल चंगदना अचुम अरान की वायल अथुबा मतमदा फंगन बाहाइबा सी स्टेट अमदी सेंट्रल गवर्नमेंट की पांदमनी गवर्नर ना बार्स की मेंबर खुदिंगना अचुम्बा वायल दा थबक तौबिना बापिल तौखी वायल संगदा अचुम अरान की वायल चथबगी ममल नोंगमगी हेंगलक्लिबा असिना लाइरबगी पंखै मखादा लैबा मियोइ सिंगी मफमदा अचौबा पोटलुम अमा ओइरी हाइखी Legal fees are increasing day by day, and a large number of poor people cannot afford to pay for the legal service. We need to strengthen our free legal service system, and the lawyer should come forward with a certain amount of dedication and strength. That has disturbed me, such is the large number of pending cases waiting disposal. We should make a concerted effort to improve the situation. As the victim says, justice delayed is justice denied. Delivering justice timely should be given the importance which is deserved. ngasi thauram aduda wangang leduna law and legislative affairs minister I Hemochandra legal gilamda lairiba mioi singna amata oina lingjel manaduna achumba wael puthokpada yaribe makai thintadana ba hotnabiu haiki akoi chief justice ka yaubidana adigi bar gi su yaudana akoi su yauzedana adi honorable governor mayam yaudu kotna tawagadi sigumagi function as automatic here I give us personal thoughts niko I don't know how far it is practical, how far it is not practical, but it is a very simple feeling which I have always nurtured ever since I took over this new ministry, that
It will also, usher in a period where we can, bottlenecks advocate welfare fund. It's a central act. Central act is passed out, but state act is passed out. Madu central act is but concurrently passed out. Chief Electoral Officer Manipur na thasi ki tareta draft electoral rolls form kraba matung hauzik fauba chathakiba electoral rolls 2017 gi special summary revision da electoral population ratio da nupi ne hena wangle special summary revision report ki matung inna punna electoral lakh tara nipan lisik taret ka chanipan nifu humdoi leibagi manungda nupa gi na lakh nipan lising marfu taret ka chamapan hom fu humdoi aduga nupi gi na lakh mapan lising tara mapan ga chanipan marfu oiri ngasi revision asigi matangda all secretariat ta paumi singa unabada chief electoral officer Vivek Kumar Devanganna summary asida asoiba kaya ama lairi asoiba singa dugi manungda chahi kuntra helaba mayum palaba nupi lak amaga lising ni fulom mafam ani ki voter list da yauba mioi lising nipan ga chatret ni fu mathoina district ani da yauri amaromda chahi tara nipan da ki tara mapan fawbagi manungda leigadaba elector masing asi lising humbudrani thoiga supna ni fu nipan ni haina pabani adubu elector lising tara mathoiga chanipan ga supna taret khak leiri haina fongdoki walauba singna electoral roll da nauna ming channa bahona biu asoiba sing asi chumthokna bathaba kaya ama paikhatli masida miyam na thamoi singna thokpi raktuna asoiba sing asi chumthokna bahona bada mateng pangbiu haina Devanganna makhata ki. Similarly, we are also making appeal to all the civil society organization, NGOs, youth organization, whoever can contribute constructively in making this electoral roll error-free. Our special focus is on the new electors who are in the age group of 18 to 19. We have appointed campus ambassadors in the colleges who will be taking care that new voters who are going to be more than 18 years of age as on 1st January, their name may be added by submission of Form 6. Deputy Chief Minister Gakhangam Nangarang Fongdo Kiba Wafam Gimayokta BJP Manipur na Wafam Kaya Amuk Thamlakli. Naga integration tauba haibasi anti-national oide haina inkum jalising amaga chamapan humbudrani thoigi August ki tang marigi political resolution amada matamadu ki Congress party na soi tau thoki ba adudagi Manipur da time bomb phumba haukrabani haina ngarang Deputy Chief Minister Gakhangam na fongdoki ba wafam da BJP Manipur Pradesh na react taurakli ngasi party asigi nitai pa chu thekta leiba office ta paumi singa unaba mada BJP Manipur Pradesh ki wangangloi ozoina wafam asi fongdok laduna makata na haikibada party asigi national president Amit Shah na Manipur gi ngamkhai inchi ama manghalloi haina fongdok lamba matung Gaikhangam na Manipur gi ngamkhai gi damak thoina chingna ningai oide Manipur gi ngamkhai asi Congress khaktana nungsiba nate ngamkhai ngakpagi mingda ngamkhai thugaina ba tawbiganu Congress party da changlagana sanani haiba aduga toklagana kori ni haiba Gaikhangam gi wafam asi lamhoina angur silli haiba aduga pangkhakni BJP da changlakpada Gaikhangam bu kayarak hanna takpi tambiba ngamba senior politician kaya yauri haibasi khangbi baga loinana Congress party dagi paithorakpa phauham marakta Gaikhangam masamaksu yaurok tanaba Jackson bana phagani haiki Rims lingkhat ki ba chahi ni fu manga suraklabasu ngasi fauba mapung faba institute ama oiba ngamdri center na thadariba funding pattern da Manipur gi governor na miyeng changpi na ba wafamsu ojoina fongdoki ngasi gi mifam atu da saru yaki ba party asigi election management committee gi convener TH Chaubana India ki prime minister ga anirak ahumlak unakhraba chief minister di Naga peace accord ki framework ta kari yauri bage haibasi kari gumba khare di khanglamgani Congress na daita yaudaba wangang laduna leibak irang thoknaba sinbiganu ching amadi tam animak na yaba yelhomi kananaba bill puthokpa ngamdraga center da taisen fam thokte haina fongdoki Manipur gi ngangkai gi wathok hairagadi wathok asidi Congress na semak pa wathok amani hari wathok se masi ningthi jana matik mayai hafkribadi Lising Majamapan Humbudra Nitoida, August ki tang marida, Matamadugi United Naga Integration Council Amasung, Matamadugi, Bharat Brasaki Congress ki Awanpo Barot ki Luchingba Silva de Yajiga, Soitonikiba, Barot ki Sambidana Masung Party Chana Rolna,
naga punjab encourage tawbado maduna naga gi iho wasida achauba inot amasung marinjan haptana tawgiba poni ga khangam sayirtum akogi phawham mayam paithorokda yawdana section biu aina haijanningi Numit nini ki khongchet tangarang Imphal da thunglakhiba BJP ki National President Amit Shah ngasi ayuk Imphal thadokre. Imphal thadok tringai mamangda mahak Palace compound da leiba Shri Govindaji Khurumba laklamki. Govinda Khurumba lakpaduda BJP ki National General Secretary Ram Madhav, BJP Manipur Pradesh ki Pravari Prahlad Patel, Election in Charge Manipur 2007 hapkraba Union HRD Minister Prakash Javadekar amadi North East Democratic Alliance ki convener Himanta Biswa Sharma, BJP मणिपुर प्रदेश की प्रेसिडेंट भवानंदा बीजेपी की एमएलए के एच जॉय किशन टीएस विश्वजित इंग्लिश सुपना तरा तरे जनरल इलेक्शन की कन्वेनर टीएस चाउबा अतई बीजेपी की लीडर सिंह थौमी कयासु तुंग इनरखी अदुबु महाकना चलमदाइदा पाउमी सिंह वाफम अमता फोंदोक्लमु हाइबदी याखिदे लाकदौरिबा तरामाथोई सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली मिखल की मतंगदा इम्फाल ईस्ट की मनुंग चनबा हराउरो खुंजा सिंगी मिफम मंगसी पांगथोखरे मिफम अदुना बीजेपी की एक्टिव मेंबर ओरिबा खुंद्राकपम खुलदगी थांगजम मोहेंद्रोबु खुंद्राकपम असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी दा पार्टी असिगी मिहुत ओइना मिखल थेंगनाहनबा हाइना सवतखरे मिखल थेंगनगदौरिबा मोहेंद्रो ना हाइखिबदा कांग्रेस ने चाही तरा मंगारोम लेंगाक पाइरकपदा खुंद्राकपम कॉन्स्टिट्युएंसी की मियाम की चाउखत थौरांगी थबक अमता पाइखत्रे मियाम की चाउखत थौरांगी थादरकपा सेनफम खुदिमक मसागी मरनाई नुंगाइनबा सिजनदुना लेरे हाइना कांग्रेस लेंगाकपु मराल सेकी लोइनना सोथरबा कॉन्स्टिट्युएंसी असिबु मांगजिल थाना चाउखतनबा पांदमदा मिखल थेंगनबा थौरकपनी हाइना मोहेंद्रोना फोंदोखी इम्फाल ईस्ट ब्लॉक 2 की पंचायत सेक्रेटरी ओरीबी नंबोल असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी की एमएलए एन लोकेन की लोइनबी नांगमैराकपम ओंगबी उषा देबीना मणिपुर गवर्नमेंट की एम्प्लॉई रूल की वांगबदा था सिगी तरामाथोइदा नंबोल साबल लगाइदा कांग्रेस की पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस ता याउसिनदुना फोंगना कांग्रेस की कैंपेन तौरीबसी मरी लेनबो अथॉरिटी ना येंगसिनबियु अमदी मतिक चाबा चैराक फंगनबियु हाइना बीजेपी नंबोल मंडल की चेरोल अमना फोंगदोरकली Challenge and Issues of Higher Education and the 7 UGC ROP 2016 haiba hiram asida nongmagi oiba state level conference ama DM College of Science ki Central Hall da pangthokre thauramasi Federation of Government College Teachers Association Fegok Tana DM College of Science DM College of Arts amadi Imphal College ka khusam naduna pangthokpani thauramasiga mari leinana evaluation of the 6 UGC ROP in the light of 7 UGC ROP haiba hiram asida academy session ama ayuki session da pangthokhi loinana nungthil gi session da bringing quality in research and teaching and the 7 UGC ROP haiba hiram asida academy session amasu pangthokhi thauramasiga mari leinana ना फेगोक्ता की हाने की प्रेसिडेंट हाउसिंग ना इम्फाल कॉलेज की प्रिंसिपल ओरिबी एल रंधोनी ना पाउमी सिंह दहाई इंडिया पुंबगी ओइना 7 पे चनबा हौरबा फाउबा कॉलेज की ओजा सिंह की ओइना दी 6 पे फाउबा मपुंग फाना पीदना लैरी अमदी तोंगान तोंगान बा खुदोंग चादबा कया मायोकनरिबा असि थेंगननबा ओजा सिंह की याइफनबा सेमकीबा एसोसिएशन असिना कॉन्फ्रेंस असि पांगथोकपनी हाइखी 7 पे असि सेंट्रल गवर्नमेंट की इंप्लीमेंट तौगरे मैम लोग खंगनरे मणिपुर अमुक का हेन थेंगना कॉलेज ओजाजिंग की इंप्लीमेंट तौरकने मसिद नुंगनांग पोषक अमना कॉलेज ओजासिंग असे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की दे हाईएस्ट रैंकिंग द लेबनी ओजाना सेमकदोइनी समाज से ओजाजिंग की खन्नबिबदना थिन थेंगना खन्नबा 6 पेज अखोय मपुंग फाना फंगद्रियबको अन अदुगी खुदोंग थिबसि उबसिदा फेगोक्ताना मथंगददि सिगुंबा खुदोंग चादबा सि थेंगनदनबा न प्रायर ओइना खनबने हाइना थमजाय इंग्लिशिंग अनिगा सुपना तरा मरी तरा मंगा की ओइना एमओबीसी की मखादा थारखिबा हाउसिंग स्कीम की दमक खल्लबा माइनॉरिटी अमदी ओबीसी बेनिफिशियरी सिंगी लिस्ट थोकले खल्लबा बेनिफिशियरी सिंगी लिस्ट अदु ऑफिस की नोटिस बोर्ड नत्रगा वेबसाइट www.movcmanipur
.gov.in dagi khangba yagani haina Directorate of Minorities and Other Backward Classes Government of Manipur na thadorakpa chirol amana khangalagli. Pauna Bazaar Diamond Galida Mobile Techno Zone Kauba Mobile Phone Gi Servicing Center amangasi sangakre. Hairiba Center asi Bank of India na finance tauraga haudokpani. Ngasi gi thauramadu Bank of India Pauna Bazaar Branch ki Manager MD Alam Ahmad, Branch asimaki Marketing Officer Haubam Rajesh, Bank asi gi Sainik School Pangai Branch ki Manager N Chingkhaingan basu saruk yaki. Mobile Techno Zone ki proprietor Nunglepam Bankim Chandrana Fongdorakpada Servicing Center asina mobile ama servicing tauba matamda athuba matamda delivery taunana bahotnagani maram asina hauziki oina staff nipan leribasigi mathakta staff taramanga amagasu launana bahotnari. Manipur da thabak fangdana leriba naha mayam ama leribasigi damak khanduna mobile servicing ki course hangduna masana masabu thabak bijaba ngamnabasu hotnari haina mahakna makhata ki. Hoji phone ji yamna darkar leiba aduga karigumba problem ama lakpa matam dadi ekoi da Manipur parja sing na yamna awaba thengna ba thama natraga thakai magi matam lobo mayam jing jaina nungai jadadana yamna thubna a hen to hen hoji adum yadaba jaina ju poropaga adum khudak adum delivery to bone na pamjan tawjaningi je aduga hoji ai ngasi taiktra nga degina laiba tarik kuntra phawo jai free servicing ai wajagani media person jingi ju ekoi mobile semba matam da 40% discount ai ne bijagani Amoko ki anauba thaupu basing khankre amadi khankraba thaupu basingi wasak lobgi thoram athuba matamda pangthoklagani haina All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee amoko ki cherol amana khangalagli. Ziribambu Mapung Faba Revenue District ama ohengadabani hairaduna Ziribam District Demand Committee JDCC na changsilakpa khongjangi saruk ama oinak Kuthang Chara Henbagi Khongjang ngasi su changsilli. Khongjang ngasi ahum suba numita Senior Citizen Society Ziribam na Kuthang Chara Henbada saruk yaduna khongjang changsinki. More the Laiba CSO Singh, the Hill Tribal Council, Kuki Women Union and Human Rights, KSO, More Youth Club, Amadi Kuki Chiefs Association of More Yauna Punna, Jangsin Narakpa, Kongtang Amada, Tha Sigitang, Amadagi Moreda, Drugki Mayokta Drive Kaya Chathaba Haurakli, Drive Asida, Tongan Bafurupki Drug Addict, Amadi Alcoholic, Marfuganipan Fag Labamatungda, More the Laiba, Hope Center da, Babta Hanaba, Thamkre Hairi. Center adu da lariba inmate sing da chanana ba hidak langthak sing amadi counseling singsu Hope Center ki staff sing amadi More Pastors Fellowship na lem na piri hairi. Hauzi More da law and order ki fibam phana leiringai da social media amadi print media kharada More da extortion amadi tribal leader kharagi punsida threat leire haina santorakli ba asisu aran bani. Hauzi More da asigumba thodok amata leite haina CSO singna fongdorakli. Matang swais de break ama lausage Manipur amadi malem gi tongan be ipaw single ne nei khoi break te gyam thuna hanjarake Impact News pu mi engta dana lebiu Lengsin birau thangmaiban DM College Road te leiba Eastern Suzuki da fangbiragani Suzuki gi gari macha sing makhal suna Mafam sida Suzuki da train tarba mechanic singna ningthina service piriba servicing center gi khudong chaba amasung spare parts sing MRP rate ta fangbigani Loinana irai laina loan loba yabagi khudong chaba su pizari ngasi maglengsin birau Eastern Suzuki thangmaiban DM College Road Imphal Manipur Mayam bomokana taram nokchari bulletin asigi makhata ba pau miyam de pizari Manipur government na Manipur reservation of vacancies in post and services for scheduled caste and scheduled tribe ki niyom gi wangmada ST gi quota sudana state asigi mahiloisang singda thamduna leriba si athuba matamda semdoktragadi akanba khongjang changsilagani haina Kuki Students Organization General Headquarters ki president Pautin Luphengna cheksinwa thamlakli ngasi Kuki inda pangthokiba press meet amada Pauting na makha takhibada reservation asigi niyom gi matung
ꯏꯟꯅ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯁꯔꯚꯤꯁꯇ ST ꯒꯤ ꯀꯣꯇꯥ ꯆꯥꯗ 38 ꯂꯩꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟट ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗꯤ हायर सेकेंडरी स्कूलसिंगदा पुन्ना असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर लेक्चरर्स मसिंग 555 लेबगी मनुंगदा ST गी पोस्ट सुपनगी 158 लै हारिबा मसिंग असि ST गी कोटा यौगदबा 153 वाली मसीदसु नतना हंतक गवर्नमेंट असिना रेगुलराइज तौखिबा पार्ट टाइम कॉलेज ओजादसु ST गी कोटादा सीट 43 सु वालीबनी हंतक हायर सेकेंडरी स्कूल की पार्ट टाइम ओजा रेगुलराइज तौखिबदसु ST की कोटा वाली हारिबा वालीबा पोस्टिंग असी अथुबा मतमदा मेंसिनद्रगदी केसोना अतोपा वखल मानबा ऑर्गेनाइजेशन सिंग पुल्लगा खोंजंग सिंग चंगसिलगनी हाइना पाउटिनना मखा तारकली In the higher secondary schools too, out of the 220 lecturers, there are only 29 STs, which is just 13%. Against the 31% seat we are entitled to. In the recent regulation of higher secondary lecturers, the number of STs is a measly 114, which is just 16%, resulting in a shortfall of 105 STs. Shortfall in the STs should be filled up as soon as possible. मचा मसु लैरबा नुपा अमना चही तरा निपान दा ngairibi mimanadra bi leisabi ama famlan bi khebegi wathok amasu thorokle ताबद नुंगाइदब थौदोक असि कक्चिंग पुलिस स्टेशन के मनुंग चनबा हियांगलम तेरापी सक्ता थोखिबनी थौदोक असिदा चेनरिबा मियो असिगी ममिंग हुइड्रोम जिला चही 95 कवी लैखिद्रबा हुइड्रोम साजौगी मचा नुपानी महाक हौसे कक्चिंग पुलिस स्टेशन दा चंगजरखरे हाइरी थौदोक असिगी मतांग द सेमखिबा JSA की मिहुत टिकेना हाइखिबदा जिला हाइरिबा मियोय असि विक्टिम ओइरबी नुपी मचा असिगा युमथंगनना लैबनी मियोय असिना था तरुक की ममांगदा नुपी मचा असिबु हंजिन इकाय खुमनबा मांगहनबिखि हौखिबा नुमित खरनिगी ममांगदा नुपी मचा असिगे हक्चांगी फिवमदा अहोंगबा लाकपदगी हॉस्पिटल द चत्तुना येंगलुबदा था तरुक की अंगांग नावपुरे हाइबा खंगलखिबनी माहकना मखा तारदुना हाइखिबदा नुपी मचा असिगी इमुंग मनुंग असि नोंगमगी फंगबा थबक सुदुना हिंगबनी लैता लाइरगी खुदोंग चाबा लौरगा थौदोक असि चथखिबनी मरम अदुना जिला की मथक्ता आइन की ओइबा चैराक पीनबा लमदम असिगी लुप खुदिंगना मतेंग पांगबियु अमरोमदा थौदोक असिदा चेनरिबा जिला खुल असिदगी मतम चुपनगी तांथोकले हाइरी जेंदगी मा कई थादोक तारगजु मादि लेखाइद मपन सुपगी संग यारोयना कोइ लेखाइना माजे ताथोय अदुगा हयेंग पोलकदोरिबा आंगांजिगी मागी तौहम थोपा माई मपुनसिगी हिंजनबगी लंबिदु माना मागी साइटगी पीगदबनी कईगुंबा मसिदा माना ngमोइना सेन तारगदी मदु लेखाइना सबसाना थेंगनगनी मसिदजु अते अते लेइबा क्लब संस्थान ऑर्गेनाइजेशन मयाम लेइसि मणिपुर के सो ऑर्गेनाइजेशन मयाम जिगी मतेंग लौरगा होय सबसाना थेंगजगनी हाय वाफम दुबेना थमजनिंग ngasi numit yung bamatong pungkhairom tabada khuyathong pukhri achobada miyoi ama siraga leiramle laikhidraba miyoi ase Imphal Police Station gi manung chanba singjamai chinga makha chongtham laikai dagi mutum yaifaba chahi kungani thoi apokpa kohe kawi imung manung dagi fangba pauna hai thasi gi tara homdo gi numidang wairamda mayumda leiringaida mamanaba anina kauthokibadagi thiba khangdana leirakpani hairi मियोय असि मतौ करमना मफम असिदा सिदुना लैरमलिबनो हाइबगी चपचाबा मरम खंगबा ngamdri असिबा हकचांग पुलिसना लौखतख्रे लमफेल सना कैथेलदगी थासिगी तांग 13 चिंगननिंगाय ओइबा मोओंगदा सिखिबा लाइश्रम श्यामानंदगी मिसिदा चेनबा सिंगदा चैराक पियो हाइदुना वाकत मिफम चथख्रे वाकत मिफम अदु सना कैथेलगी मेरा पाइबी सिंगना सिंदुना चथखिबनी वाकत मिफम लोइसिंग अदुना लाइश्रम श्यामानंदगी मिसि यानिंगदे मिसि असिदा चेनबा मियोइ सिंग चैराक पियो हाइना थाबा प्ले कार्ड सिंग सिजिनकी निंगसिंग बयाबदी समानंदा था असिगी हौखिबा तांग 13 की नुंगथिल पुंग अनिदा पाचोगी केटी फुटबॉल ग्राउंड मनाक्ता लेबा लोकेंद्रो सग्राकपम की फार्म दा चाक चारुनी हाइदुना चटखरगा असिबा मसा ओइना फंखिबनी नसीब मिसी से अखोइना सुम खरा चिंगना लैकाय म्यामना खरा चिंगनाबा गवर्नमेंट साइटैजु पुलिस की साइटैजु को जेनरी बसिंगजे मरिक सुमना थिदोपिरकांदा आइन की ओइबा मतिक चाबा दंदी पिबियोना अखोइगी लैकायगी नुपी कांगलु की साइटैगी हाइजरी
Skill development for young engineers to reform the core sector vision to 2025 haiba hiramda nifumapan suba engineers day gi thoram pangthokre thoram asi engineering gi lamda moksa gundam visve sarvaraya Nalaibak asigi damakta pangthok lamba thaudang bu ikai khumna bu utpa oina saknai raba engineer asigi chamaga yankhai taruk suba mapo kumonga mari leinana Institute of Engineers India Manipur State Center IEIMSC na sinduna takel patta leiba Government Polytechnic Auditorium Hall da pangthokibani thoram asida saruk yakiba IEIMSC gi immediate past secretary Chirom Darani Kumarna Laibak amagi chawkhat thaurangi lamda engineer singi chawroba thaudang lei haiki mahakna makha taraduna chahi khudingi tongan behiramda IEIMSC na numit asibu palan tawduna lakli naha oiriba engineer singbu nataba lambida chatkidanaba amasung lebak asigi khutsa haibagi lamda hena chawkhatpa puraknaba palan thoram asi pangthokpani haina mahakna phongdoki ngasigi thoram aduda PWD Manipur gi retired chief engineer TH Joy Kumar IEIMSC gi inaugural chairman KS Angau amasung technical education Manipur gi retired controller KS Rachandra Su saruk yaki skill layer posi kitang wat pe dono urakpa qualification layer gata skill we bidi natte hajeba moi professional PhD da moi bu campaign tawni ka training am pi ba ad maru oina ngasi laiba theme se young akhoi sina engineering de we bina young engineer sai de haji pass taw de lera ba tawbata ngai ri ba moi mayam si misguide tawkhidra one tan ba lambi na chakhidra afa ba lambi na puna ba chingkhatna ba hona ba da ko hairiba thim machine chawna mating pingi ne aise asigi asa wakhlo namagi makada ko akhoi si kanoni engineering de gi ngasi gi thim ase puthokpani District Legal Services Authority Thobal na sponsor tauduna All Manipur Nupi Marup Thobal District Council na sinduna District asigi Charangpat Kakching Wairi Lamjau Kakching Khunau amadi Wanguda Legal Awareness Program sing pangthokre haina lup asigi cherol amana hairakli loinana lup asigi Sekmai Area Committee na sinduna haukiba September 13 da Jananeta Hizam Irabot ki chamakun suba mapok numit lingsing thoram loitang khunau community hall da pangthokre haina cherol asina makhada Manipur government na wari liba art form asi hingatna ba hotna ba ude asigumba art form asi manghandanat thamnana ba institute oina lingba mathautai haina Khurai Assembly constituency ki MLA Dr NGP Joina Fongdokre wafam asi ahumlak suba Guru Ngasepam Tombi Memorial Wari Liba Festival haudokpagi thoramda MLA na fongdokhibani Repertory of Wari Liba Manipur na sinduna festival asi Khurai Sajo Lekai Dalaiba Ima like Kulembi Mandopta Haudokibani Wari Liba Haiba art makalasi Manipur da Mangtharak Liba asi Kharada Oirabasu Kalhoba Ngamnabagi Pandamda Wari Liba Festival asi Repertory of Wari Liba Manipur na chahi ani ki mamangdagi pangthoktuna lakpani ngasi dagi hauduna September 18 fawba pangthokadaba festival asida Manipur gi tongan ba mafam singdagi lakpa artist singna Wari Liba gi thauram pangthokani ngasi haudokpagi thauramga mari lainana Repertory of Wari Liba Manipur gi tongan ba award singsu yenthoki Khaurakpam Sana Jaubada Khomdram Nilo Singh Memorial Wari Liba Award 2016 khusinaki Senjam Nanau Fulo Amadi Soibam Premananda da Kakching Tabam Brajamani Sharma Young Talent Wari Liba Award 2016 Kusinaki Loinana Wari Liba Art Form Masida tongan ba award fangkraba artist singbu taramna oki amasung Repertory of Wari Liba Manipur na masagi chahi humbudragi mathakta leiba ahal oiraba Wari Liba miyoi tara humdoida lifetime pension su ngasigi thoram aduda yenthoki Sigumba narrative art forms e karmai ton hingangadege haibase sarkar da nainaba changi ena ifaujai adu ngasi bawba yam kana nainabagi khudam ude aduga thangalakpagi khudam zu ude ai thangalaningi sideda guru sisagi mong da ngasi bawba tambagi oina leiri sidagi hengalaga institute amona lingnabagi institute amada tamnanabagi madugi waza formal teacher haina tauraga maduda masigi art form si id develop to honningi
Ngamkai ngaknaba hotnabada thawai thakraba athauba athaubi singi senglaba mongpham ke krupata lakliba tang 13 ke ayuk pung 10 dagi numit 15 ni chupna numit khudingi langban thagi haitha leithabagi thoram pangthoklagani haina United Committee Manipur gi cherol amana khangalagli thoram asida lamdam asida lariba miyoi khudingmakna saru yabinaba cherol asina makatari Communist Party of India Manipur State Council की मतम अमदा लुचिंग लंबा लैखिद्रबा कॉमरेड बिप्लबी वीर सिंह की मरफुतरा सुबा मपोक नमुत की निंगसिंग थौरम पांगथोक्रे थौरम अदु बीटी लंबी द लैबा इरावत भवन की मितिन फम संगलेंदा इरावत सेलिब्रेशन कमिटी ने सिंधुना पांगथोखी थौरम अदु द लैखिद्रबा वीर की इमुंग मनुंग की मियोय सिंह लैखिद्रबा वीरगा लोइनरंबा अहल सिंह CPI Manipur State की लुचिंग सिंह अमसुंग कॉमरेड सिंह सरुक याखी थौरम अदु द वांगांग लोइ सिंहना कॉमरेड वीर असि मणिपुर बु मपुंग फाबा स्टेट अमा ओहल्लु हाइदुना मियाम की खोंजंगदा लुचिंग लंबा लुचिंगबा मनी महाकना हिंगलिंगै मतमदा लमदम असिगी ओइबा कानगदब थबक थौरम कया तौरंबा मियोय अमनी हाइना सिंथानखी हौखिबा सेप्टेम्बर 13 तगी 13 फाउबा केरला दा पांगथोखिबा 10 सुबा एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैंपियनशिप ता मास्टर नौमेकापम सोमोरजितना ब्रोंज मेडल लौरकपदा नेशनल स्पोर्ट्स एकेडमी की मैनेजमेंट कोच टीचिंग अमदी नॉन टीचिंग स्टाफ सिंगना चेरोल अमदा थागतपा फोंदोरकली फिवम फत्तना लैरिबा लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की लंबी सेंबिननबा मरी लेनबो अथॉरिटी दा हाइजरबसु सेंबिदबदगी लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स चिंगमी तमी लुपना हयेंगदगी लंबी थिंगबगी खोंजंग चंगसिलगनी हाइरी मतम सांगनदगी येंगसिनबिदबदगी फिवम सोकलबा लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की लंबी असी सेंबिनबा उरिपोक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की MLA नंदकुमार दा वाकलुबदा लंबी असी सेमननबा फन लैते हाइरखी हाइरी हौजिक लंफेलदगी सीज हॉस्पिटल फाउबा लंबी सेंबगी थबक कन्ना पाइखलबसु लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ताबा लंबी असिबु सेंबगी थौरांग लैत्री हाइरी फिबम असिदा लांगोल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स चिंगमितमी लुपना लंबी असी सेंबिद्रबदी मखल कयागी खोंजंग चंगसिनबा हौरगनी हाइरी Women's Voluntary Organization WVO na sinduna ngasi nongmagi oiba self help group yankhai gi training amadi awareness program ama pangthokre kaisamthong laisom lairakta pangthokiba thoramaduda self help group karamna semgadagi amadi karamna chalaigadagi haibagi matangda awareness piki thoramaduda saru yakhiba WVO secretary CI Sarmila Devina खुंगंगी लमदा सेल थुमगी फिबम फत्तबदगी थेंगनरिबा अवाबसिंग असि सेल्फ हेल्प ग्रुपना खरा मखै कोखनबा ngamgani हाइखी हौजिक ngasi नोंमगी सानबगी पाउदा 13 सुबा मणिपुर स्टेट लीग सिंगदा यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन खुराई अमदी साउदर्न स्पोर्ट्स क्लब सिंगजमई अनि माई पाखरे ngasi लीग टूर्नामेंट असि 13 सुबा लीग मैच दा यूनाइटेड स्पोर्ट्स एसोसिएशन खुराई की सानरोय पालमई दिंगमपुना मैच की 63 सुबा मिनट दा चनखिबा अमता ngairiba पांजिल अदुना कैनौ लाइब्रेरी एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन बु पांजिल अमसुइनोदा माइथेबा पीखी चथरकलिबा स्टेट लीग असि की 19 सुबा मैच ना साउदर्न स्पोर्ट्स क्लब सिंगजमईना टीडीम रोड यूनिक गेमी प्लेयर्स यूनियन नंबोलबु पांजल अनि सुइनोदा माइथीबा पीबा ngamki खुमकचम इंगोचा सिंह मेमोरियल ट्रस्ट की सेंथंग मखादा ऑल मणिपुर फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना मपाल कांगजैबुंग इम्फालदा मथंग थागी कुनमरी दगी हौखिबा ममांग थागी कुनमरी दगी हौखिबा टूर्नामेंट असिदा टीम 12 ने सरुक यारी हयेंग टूर्नामेंट असिगी 13 सुबा मैच दा अनौबा इमागी मंगाल खाबम लमखाई अमदी नंबुल मपाल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन गा कुन सुबा लिक्तना नेरोका FC संगापम अमसुंग सगोलबन यूनाइटेड अनिना लंबा तौनरगनी यांखै तरेत सुबा सुब्रतो मुखर्जी इंटरनेशनल अंडर 14 बॉयज फुटबॉल टूर्नामेंट मणिपुर माई पाखरे ngasi डॉक्टर अंबेडकर फुटबॉल स्टेडियम न्यू दिल्ली दा सानखिबा मणिपुर की अनि सुबा मैच अदुदा पिंजाबती हाई स्कूल बिष्णुपुर की सानरोय फिफानंदना मैच की तरह अमदी कुनिथोय सुबा मिनट सिंगदा पांजल अनि अदुगे एल विशोना मैच की तरह 3 सुबा मिनट दा पांजल अमगा चंदुना रिलायंस FC बु पांजल अहुम अमदा माइथीबा पीबा ngamki निंगसिंग बयाय ngarang टूर्नामेंट असि अहानबा मैच दा पिंजाबती हाई स्कूल बिष्णुपुर की नुपा मचा सानरोय TH नानी अमदी के मनीराव अनिना पांजल अममम चंदुना आसाम बु पांजल अनि सुनोदा माइथीबा पीखी
महाराज कुमार घनेंद्रजीत मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग टूर्नामेंट राव लाइरिक यंगबम लेकाई माई पाखरे हाइरी इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना PRYA खुंद्राकपम की सानबुंगदा ngasi सानखिबा टूर्नामेंट असिगी अहानबा लीगता राव लाइरिक यंगबम लेकाइना ESU वांखैबु पांजिल अनि अमदा माइथिबा पीबा ngamखी मैच असिदा माई पाखरबा राव लाइरिक यंगबम लेकाइबु की पांजिल अनि एदु MG रोहित अमदी कयोन कैप्टिंग अनिना पांजिल अममम चनखी लीग टूर्नामेंट अनि असिगे अनि सुबह मैच सना PYA काइरंग अमदी निफ्सो कईबी अनिना मैच की अपीबा मतमदा पांजिल अमता चनबा ngamdana मैच असि ड्रॉ चटखी हयंग टूर्नामेंट असिगे लीग मैच अनि सानरगनि हाइना टूर्नामेंट असिगे कन्वेनर न थादोरकपा चेरोल अमना खंगलकली इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन सिंधुना चथरकलिबा M इबोबी मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन लीग टूर्नामेंट KIYC खेतरी इरिल मपाल माई पाखरे ngasi PRYA खुंद्राकपम की सानबुंगदा सानखिबा टूर्नामेंट असिगी अमता ngairaba लीग मैच अदुदा KIYC खेतरी इरिल मपालना BPYC बासिखोंगबु पांजिल मापननीदा माइथिबा पीबा ngamखी मैच असिदा माई पाखरबा KIYC खेतरी इरिल मपान की सानरोय लुखो हाउ ताउथांगना पांजिल अहुम MD सवीर अमदी MD अकबर अनीना पांजिल अनि अनि अदुगा गोगोन अमसुंग इबोसना अनीना पांजिल अममम चनबा ngamखी हयेंग फुटबॉल लीग टूर्नामेंट असिगी मखाताब लीग मैच अनि सानरगनी अरोइबदा बुलेटिन असिगी हेडलाइंस अमुका हन्ना मियामदा थमसगे कांग्रेस की MLA वाई इराबोत अमदी नागा पीपल्स फ्रंट की MLA मरीना मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली दगी रिजाइन तौबदे स्पीकर ना अयाबा पीखरे अचुंबा वायल अथुबा मतमदा फंगन बाहाइबसी सेंटर अमदी स्टेट गवर्नमेंट की अपाम्बनी हाइने गवर्नर नाजमा हेप्तुलाना फोंदोक्रे मणिपुर की इलेक्टोरल रोल 2017 की स्पेशल समरी रिवीजन सेंबदा नुपी वोटर मसिंग ना नुपा वोटर मसिंग दगी हेले सेंटर अमदी NSNIM की अग्रीमेंट की मतांगदा गैखांगम नंगरांग फोंदोखिबा वाफम की मायोक्ता BJP मणिपुर ना अकनबा पाउखुम पिरखरे अमसुंग मणिपुर गवर्नमेंट ना थबक लौबदा रिजर्वेशन पॉलिसी ngakna chatre haina कुकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ना मराल सिरकले